Dobrodošli u moj novi video. Danas snimamo novi serijal na mom kanalu, tačnije ovo sam snimao davno u Minecraftu, tako da danas to prenosimo na Instagram. Danas da vam pokažem 14 zanimljivih trikova o Instagramu koje možda niste znali, tako da nadam da ćete dosta toga naučiti i ako niste do sada opalite taj like i pretplatite se dole na kanal kako bili obavješteni o novim klipovima. Također komentarišite bilo šta, ide srca svima na komentar, kogo šta komentariš ide srce na komentar. Tako da možemo da krenemo u video. I možemo polako da krenem, tu se nalazi moj telefon koji je uvijek na punjač, kao što vidite puni se. I idemo da uđemo na Instagram i da vam pokažem prvu stvar. Ulazimo na Instagram i kada želite da objavite neku novu fotku, evo ja ću na primjer ovu, držite ovo i možete da prebacujete bilo koji efekat sa ovoga ovdje. Također možete idete vamo na kraj i da napravite svoj efekat, manage, i možete da podesite bilo kakav efekat vi želite i možete čak da uključite neke ostale efekte koji nisu dostupni. Da bi vam sačuvala originalna fotka, idete na svoj profil i idete settings i idete ovdje na original photos i save photos, da saveate sve originalne slike, samo označite ovo sve i bit će vam to u redu. Znam da mnogo vas želi da spasite sliku, na primjer editujete sebi neku sliku i vi želite da je spasite, ali da vam se ta slika ne objavi. To ćete raditi jako jednostavno, tako što ćete upaliti airplane mode i ok, upalite airplane mode i onda objavite bilo kakvu sliku i stavite efekat koji ste već zadali ranije. Evo stavit ćemo taj, idemo next, share i ova slika će se postaviti kada uđete ovdje da objavite, znači ovo je originalna, ovo je etovana, tu će vam spasti ta nova slika. Evo na stranu, čao. I znači samo idete discard post i ugasite airplane mode, upalite wireless i spremno je sve za dalji rad na Instagramu. Također ko objavi ovaj video na story dobit će ovakvu reklamu kao što su sinoć svi dobili, znači idemo spamovat na Instagramu da ju ubijemo. Sljedeća stvar koju morate znati da na Instagramu jeste vrijeme objavljivanja. Kao što vidite, ovu sliku sam objavio prije 20 sati, a trenutno je pola 3. Znači najbolje vam objavljivati slike poslije 6 sati na večer, kada dođu sva djeca iz škole i kada svak završi sa svojim poslom, kada svako bude na vašem Instagramu i kada će mu doći ovako post kada uđe, kada bude imao vremena. Također preporučuje se po strani Instagrama da objavite 1 do 3 posta na dan, даже ako želite da imate aktivan Instagram i ako želite brzo i lako da zaradite followerse. Nadam da se vidi lijepo, pošto malo me jebe ovo. Evo i Kaja objavio post, Jessica je kralj. Sad ću da vam objasnim kako da lako, evo ovo je trenutno dok snimamo, sad ću da uskam bez sliku i da vam pokažem kako lako možete da obojite cijelu vašu sliku. Tačnije to sad radi što uzme ovaj brush tool i ovako šara i zato treba jako puno vremena, 1 minutu, 2 uzet će vašeg vremena. Tako ako vi želite da obojite neku vašu sliku za story, vam treba nešto, samo uzmete bilo koju boju i držite i obojit će vam se sve. Također još jedan life hack, ako želite neku drugu boju a nema je ovdje na ovoj listi, samo držite na ovim nekim bojama, bilo koja boja, i odaberete boju koja vam se sviđa. Dakle, imaju razne nijanse na različitim bojama, na bijeloj, evo vidite, na bijeloj imaju sve, na ostalima samo druge nijanse. Ne znam koja nije bila nikad na story kod nekog da bude malo cool, mislim ova neka. Ova je cool. Tako da eto, naučio sam vas i to. Da probam, može li se izbrisati sve? Može se izbrisat, može li ovaj brush tool, može i taj, može i ovaj, može sve brat, samo ovaj ne mogu srca. Kao što znate, svi youtuberi i slični ljudi koji se bave na internetu najave nešto kad će nešto da izađe i slično. Također vi možete da najavite svoju sliku na Instagram tako što odaberete sliku, samo uz ovu na primjer neku bez veze, i uzmete brush tool i idete na ovaj tu, kako se zove, ne piše, uglavnom vidite kao marker ovaj. I odaberete bilo koju boju i samo držite. I kao što vidite, to se malo, tako da kažem, ne vidi se i onda samo odaberete neki nova slika u 6:00. I eto ga, imate najavu za vašu novu fotografiju, ljudi će iza vidjeti malo slike i vidjet će vrijeme kada izlazi, to je jako dovoljno. Sad ću da vam pokažem kako možete da provjerite da li je nečiji profil javni ili privatni, tako što ovaj profil mogu brata admira, tako da gledaj čovjek kako vozi.
zakucao F10 babu. I ovdje vidite ovdje ovu ikonicu i kada pricnete if you change your mind you will have to request to follow Bašu-Admir again. Dakle, ako unfollowujete ga, morat ćete ga ponovo zapratiti i on će morat vama da odobri taj post. Ne post, bog te request. Tako da tako znate da li je nečiji profil javni ili privatni. Sad ću ući evo kod Vanimja da vam pokažem kako to izgleda kada evo vidite unfollow one name i vi samo idete unfollow i onda kada vam ponovno treba da zapratite ne morate dobiti request. Tako znate da li je javni ili privatni profil. Sljedeća zanimljiva stvar koju ću da vam pokažem na Instagramu jeste, ovo ću dogledati sad. Stavite vašu ruku, pa ću blizu da se vidi. Stavite ruku i samo je pomirite. Dakle, da ga ugasimo. I sad ćemo uzeti neki ovdje, uzet ćemo ovu vatricu. I sada kliknite samo na vatricu i stavite tu. Idete pin i ok. I sad čekajte dok se ovo napravi. Evo vidite. Odjednom se pojavi vatrica i ode. Mislim da je jako cool, jako zanimljivo. Ovako možete da uradite šta god želite sa bilo čim, znači samo mora biti nešto u pokretu i slično. Tako da mislim da će to biti jako cool nekada vama da posluži. Sad ću da vam pokažem kako možete da blokirate nekome komentare, da ne mogu komentarisati i svi mi komentarište na ovu sliku. Idemo oderati ovdje komentare, tako da sad ću da vam pokažem kako to da uradite. Idete na vaš profil, idete ovdje na ovaj đavo, idete u settings. I nađete opciju gdje piše block comments, sad ćemo to naći, comments control, idete u comments control i ovdje imate block comments for, ja trenutno nisam ni za kog blokirao, znači svak može da mi komentariše, ali idete search bar, ukucajte mo0 over, evo znači ovo je moj photography profil, pozdrav za sve fanpage, uskoro video samo fanpage, tako da pravite fanpage, uskoro ću napraviti video za vas. Blok fotografiji i ovdje imate unblock, znači nemojte blokirati nikog. Ali eto, ako vas neko dosađuje, možete imati ovdje manual filters, tako da odaberete neke, ajde jebote, ne čitam. Ovdje na manual filters možete da blokirate neke riječi, neke smajliće, šta god želite možete da blokirate da vam ne može dolaziti na vaš profil, tako da je to jako cool. Tako da stigli smo do kraja ovoga videa, ako ste vi uželi lupite like i pretplatite se na kanal kako bilo obavište na novim klipovima i zapratite me na Instagramu, tu imate moj Instagram, dakle vidjeli ste ga u cijelom videu, ali ne veze, opet me zapratite i pitajte što nosim kačket, odgovor je moja shit frizura, moram napraviti frizuru mrskom i tako da stavim se samo kačket i vidim u sljedećem klipu, idemo daily upload, daily, jučer je izašao video, danas je za video, sutra je za video, svaki dan video u 6 sati, tako da oderite like i pretplatite se na kanal u sljedećem klipu i pozdrav!